Kona doktor kona dok burbok doktor lah ha. Pagol malah soal Momin he, lah soal kan je. Lah pan ke plang pe mana. Ang lita nang le mitang cowek akasu long senang li hi akiang ni lang jipi ing lang ngelo. Karbiang long karbiang rat pasi nang li dak pasi nang li kijui. Deputy Speaker MLA Momin ke methang an ke chobek akasu long si barpi barso ke do I ateng lupura APHLC Dhansiri CC pen banghini ameiphi ke kaya hot lam the patlang hempre kalam the isi ke chokche ajoini pini karbiang long adang pur chodutlo pini pen ke irui dokai lo prek jam adin Momin ameiphi ke kai non puta inton tela Lason si Dhansiri Constituency CC Committee atum penta pater PC pini matipung forest gate adung tuwar kok thomalong Deputy Speaker MLA Dr. Momin Lapen Chief Minister Himanta Biswa Sharma atumaphan ameiphi me ke kaipo MLA Momin ke karbe khe phan kelang phot kelang sit ke dukwa ko joksi lapuson kaninje hailo lasi ke banjilangar ni lapuson MLA mukrang ve ke karbiang long klang kedat nangji anparta alang likonat pensi kewang ma hada kadin pachadam ji nangji pusi APHLC Dhansiri Constituency CC mepu MS.B ninji anparta Assam Chief Minister online salary amendment angton karbiang long term council of power dispur ponthailo amat karbiang long term council ke ahem arurangsi dokoklo lapen ihudisi lamcha ki pido karbiang long akisung nailake SIU PIU hendo lasi non-apong election nang pahailo ke laso SIU ke Brahmaputra aroi jogdam chokpopu seta pini SIU akisung jokloma puta MS.B pen karju karbia khai phang kelang rob kelang rem la numal Momin MLA pusita alang li bang claim ki chokche lasi la pini ke alang lipan monon phi la sana mani klang le dat nai pusini tu la so epg burning lasi monon phi la sana mani ke karbieng lo mangke do de nai alang li nama ke do chedam di nai lasi karbierat tumke alang lipan mangke kityata alam kroi krelu lapengke Himanta Biswa Sharma Chief Minister of Assam alang lipuro I have given everything to karbieng long pusi alang li ninje lasi pilo da karbieng long pa alang na api alang li ke kaning tap kelang rem super state nang PL ke pusi Biswa Sharma kaning je alang li ta karbia khai phan lang silet pit anti karbi la Dr. Himanta Biswa Sharma mangke anti tribal mani pina ase athak thak si karbi tribal khai phan ke mepik pu chepaklang chot athak thakan vet arloke karbi khai ba tribal khai phan pavir det ya kam lok si ke claim online salary amendment top dispur pon la pawata dake karbian lo tunmas council lo pawata awipin hemang se bikok lo lasi ladak anta chok la chot kali SIU ta alang lidak nam bikok amat dake isar sakurita piune delo alang li election hudwang lo la SIU ke ha bromputra alang ro long li war fit pu pusi alang li ke chichak sita non puani ta dolang lo so hormu dak council lo to ko amat dak sakurita chipiu nu delo tuman MLA Dr. Momin ke methang an ke chobek akasu longsi barpi barso do idatlo nangli MLA Professor Anta man edok seta non puanta article 244A puthak chini ne setlang pulote karbiang long penamaksi kedoji aja kongsi avelo pusi dipu LAC Law Secretary Rup Singh Inhi ningkipung alam the chipaklang Lapen alang li MLA man lo Deputy Speaker mandol ni tum puthai we lake political ke Sita non ke alang li bangke kupilo putu bangke 244 article A lapen ke isi bangke development alang thak thek karbiang long ke medical college lo engineering college lo ke kupina alang lake 244 article A banta ang song lo pase alang kipu kona dok burbok doktor lah ha pagol malah soal Momin he la soal kan je la pan ke plang pe mana Inura doktor Guwahati Medical College along ta assistant professor lo MLA taman lo lepen deputy speaker taman lo non puta development lapen ke 244 article knowledge avalang polo sangte nang lia bangke karbi anglong ta kidoye apurbiyon ta velo lepen duradu nang nelo nang li Nagaland state kang hud 1965 ningkat naga tim state kang hud naga tumha ka sapor pi an mag step long ma plung lap
lah sinang li pantam menang li poriwal mata dak menang plung lap nang kok boni tumki ahok kalau nanti itu bangke lah sinang li lason misconduct ma misproper conduct len tap nang li ta nang li mitang cowek akasu lang sinang li hiya chiang ni lang jiping lang lo karbiang rom karbiang rat sinang li dak sinang li kijui dak si kicol dak si ke theke nang li MLA Dr. Momin da nang li 1972 ni kan 25 February sinang li mahang ketek bali patar high school ben sinang li higher secondary pasi nang li medical college kacal di dun nang li no mekal higher rat mantin ni lap lasi nang li on son thada amitang nijor khwa thalit nijor haki bana lage putti bana lage sorob nai dik apuni